KATV ke lang ara doan phanta adap kimia kardong pajurlo nil birta than bang sami claret BP non arjuik tha birtang ton pen KAC ke parlo thong kep department do la swang bong karbia khai voring choklem duna phai ke ong nai pulote forest department along hindo both the Jismet state sector along master role pan casual workers atum chiklojon phosose bainong ki pipe de jo a hemarit a piso aso kachepang reng japhan kisung along si arjap nang kong lukusi r6 jit pen birta longpong Forest Department के पार्लो Truck Division Forest Office do Lasso along State Sector MR Casual Workers atum Cheklojon Phosuse Bainong ki pipet deta jok Kisung Hangju Hang Haya Pita Karbiang Long Termas Council atum a hin pen ki matha krang pen ajok Non puanta Bainong ki long Wang Vesi Hangju Hang Hailo Ang Krakpen Birta Kilong Ponoteng ke Forest Department along Jesimet State Sector along ki Ongdong Akar Biatumapan ke Asia Hin Pen Kidam tang Cheklojon Phuang Bong anta profile update pi thekhedet amate pachok pi thekhedet ajok State Finance Commissioner Pen Khang Chek Pusi Chithan Pon Rinti Karbiang Long Arlon Nonamat East Division, West Division, Northern Afforestation Division, Broking Plant Division, Silvi Division, Lapen, PCCF Arlo Pangrumpet, Bang Suri Sira, Bang Paroke Tom Sose, MR Casual Workers Choklem Dun Bomatumdu. Kachoklem Dun Bom Bang Suri Sira, Paroke Tomatum, Laki Ang Tam Pen Kevang Kichiki Bia Sokali. Karbiang Long Arlo Amahang Kitek, a Hemarit Lapen Ki Ong Dungatum, Laki Karbia Kayatum Saidi. Anchot Kalisi Forest along MRCW Choklem Dunsi Asomar Ahemarit Pendang Lok Asomar Loki Pachali Avar Sai Sitami Ladak Pensi GP Bomatum Saidi State Sector along Pensuri Sir Kep Kelong Forest MRCW Atum Pan Anta Ke Isiatum Ke Klem Pipe Det Pen Cheklojon Ponta Profile Update Pitek Data Banke MRCW Chokomar Atum Hem Tunisia Rat Aanwan Ke Isiatum Si Ke Thok Pidun Thakasong Si Klem Rong Lo Ang Krakpen Birta Kilong do Nateng Ke Profile Ki Update Report Chikloi John Wedlo Jong sila so chikloi Jonambong Council Secretary atum claim pitek det polute bang suri sira bang pharoke thomsu State Sector MR Casual Workers atum ke asa kori pensi avidet ko Mojong si ahoga hak Council Secretary atum claim pitek det polute non council along kichari bom BJP asorkar apan EC thedung nong no ki klangji ang ring along si king Hong Kong asondo athi aprang ke EC election nang ing Hong Kong lo Forest asai kamalong MRCW atum a profile apor tipik hangjang lo jong si pachun pitek thedet pulote non kachari bom BJP sarkar atum si nitu masakoria banke na pajut koklo pwa lama banke kisung ki pho pangsuri sira pharoke thomatum ang hopen chotkalisi a hemasor asomar atum ang hop penta momostame BJP sarkar ke isyalong kachari ahut pwa lama banke nang dokok Lasi bangso putar KACC Anparta MLE Tuliram Rong Hang Ahin Pen Lang Charidunra bangso Saike Klempen Kipachok Pivik Jia Pansi a Secretary Apanso Dak Ahukum Pulpon Asonte Mesenji News Report KATV News Hanzari constituency hanggang di Ward number 3 Rongmir dan along kido AB Memorial LP School ahem along RV ke thelu puluti school ahem lang inglum chok dia jok class thanlong le apong chitong nang lo bangso puthang arjulong si APHLC Hanzari aromai pu Mohon Singh tok bipen lang charidang Lapu kahumri damahut kethek damlong ke AB Memorial LP School ahem along lang kang nang koki Rongmir dananat atowar arialong drain kawe pensi school ahem anat nang lut choktiti lapen boundary wall tame hengnu lapsi thek damlong
lasu skula long kadokave Charlie Osumar bang parisi rapti kebra trok si susedu la pen than bang atum bang pi la pen SMC pen than bang pipon bang hini do putat perang kyang no nang pachini do lapu headmistress minuto rang pi pen perang kyang no nang pachini dun tengke lang kang lum pen Charlie Osumar phan lo than pon long le det la pen ki Charlie Osumar tum apa ya potum tami aning ke oidolo athe logi than long le prote buson si Osumar tum ke thekpo madu ta mitha Osumar tok lang hin pathek dun lunang pusi ning ke hang la so jok si ning oirin kilo pata ning jepon Mito am sukses sumar itu sumar no bang sumar no ta ke theka school ta mane strong open kini tumta la tini bosor atum continue kini plus long do nei kini tum cepa long dun do no son aneng khan ti ta he la hai hu la sike ECCM to lam rong hang la pen EM Richard tok bi prabjin pen school building nang pipon wek tha la pen mason drain salam pon tha pata choning ri padu son si AB Memorial LP School along non ove kimi than bang computer ke theka son ke nang son athe non ke online pen si ajara site ta ke claim pon puta choning ri padu sala no mu ke education sa la research sa bang si conversion kuri dia pen ke sumar ting ke bat lok English medium pulo sara ki puateng hai English medium ro te nang ting ke do po chima sumar ta do po frank ka ve dia mat kasi non do po pulo do lo hanon mang ke total se 147 lo rang bom lang sumar ke mana शिक्षा तो पे मैंने 50 do ko mane शिक्षा situ ko me adhai chuma sumar ke aadhar card apai po do hai lo 50 mati document hormu khan chol la si la kono chunuring dun thotlo la si la school phanang chilang dun te pui lo je non nang sot ke ko kenang sot ke building nang po lang lum de pin pon building nang po la pen ke la somar la building lo lang ge kini ni pe building do te la te somar ta ni ngaro po am so se mane somar tung ke barji dang dong ke somar tung ge do ik mek bak thei mini sili ke bangwa chal bon se chal hai somar tung ni lupson de do po bang ke hai ini kai da do than bang tung ke ini do verlo la pen ke hok pet bang ke kini tum ta lo la public hela alang lo kipi PSC alang kipi la pu pena rongar lo alang drain ke bedera joine lo ama la punang duthor hala monang li tum thek lo imene tapi school em ke la ke arme jang jeta la dang letra langan ke daksi de lo halapu dhansari PHL sia ro mai phu Mohan Singh tok bi pen tami bangso AB Memorial LP School along langkang long ver pen lo than long le det apthak KAC EM Richard tok bi aphan adimak long nang homri si lang chari ladak prabjin pen langkang lo maki song pen pajok vek nang poputa phirang kiang no pen chuning ri padu pon dake romir dan arong sipuri lo pen ke ward number 3 la sidak ni tum nang homri pen thelong lo je la class enopin mane school lo lang du chokmat lang lum tup amat inghan da dopik amat man class en long ni pin lo so dak la continue aru jang amat dasi ilit tum ke quality education phansi ki mang pot dasi cerap nang polo la so quality education paman je fan ke litum lasi tuning ren na de dak ke shortage do boundary wall ta ave ek number ke la pen dak drain ta ave that jo ne la lang lum thup ti la school pen la school building ta sab repairing ave den mat de mesa sansi do ko lo yo school building ta la sila education department EM ke hai recharge tok bi alang di functioning rilo je prabjin pen la so school fan pa mission ni fan alang li nang visit te nang lang te ne pigi pusin ni lapuchar leo sumara tumpen tami chikloi jonsu selo lo nang ki thanong li athe school a hemalong lang kang long vera jok pota phirang kyang no nang pachini dun lapuchar leo sumara pa e potum pen tami lo ki thanong le det ke lang kang long vera jok lo lapu nilitum osum maratum phan school hem an nakchit hondun po logi than jadim classroom anta lang inglum laputa phirang kyang no lamthei chipiklang nang ela nang panai to lo bitin ke AB Memorial LP School memorial rong nala tin ke Rong Merdan na class ta 5
Class 5. Before sin nagdum non support class awi del. Lang do ti. Lang classroom lang topic. Tapos si Tapos school of jadi class 5 and edit. কিন্তু পঢ়াই নহয় ক্লাছত পানী সোমাই থাকে কি পঢ়া না ইয়া এই পানী সোমাই থাকে বৰষুণ দিলে পানী সোমায় বৰষুণ দিলে পানী সোমায় এইটো স্কুলটো নাম কি আছিল এবি মেমোৰিয়েল এলপি স্কুল ইয়াত পানী সোমাই মানে পানী সোমাই থাকে এটা ক্লাছৰুমত পানী হৈ আছে সেইকাৰণে ক্লাছ হোৱা নাই এতিয়া কি ক'ব তেনে চৰকাৰত চৰকাৰ কম আমাৰ স্কুলটো যেনে ভাল হয় ল'ৰা ছোৱালী ভালকে পঢ়িব পাৰে এনেকা যদি অসুবিধা হৈ থাকে কেনেকৈ পঢ়িব আপোনালোকে চিন্তা কৰে যে আমি আহোঁ আকৌ আহি পেলাই লৈ যাওঁ এইটো কোনটো ৱাৰ্ডত পৰে কোনটো 1 নম্বৰ 3 মই পঢ়িব নাপাৰো আপুনি কোনটো ক্লাছত পঢ়ে ক্লাছ 1 এইটো কি স্কুল নামটো কি আছে এবি মেমোৰিয়েল এলপি স্কুল এটা মানে টিচাৰ বিলাক ক্লাছ লয় নে নলয় হলে কি আজিকালি লয় নে নলয় বৰষুণৰ কাৰণে পানী সোমাই আছে এইটো কাৰণে ক্লাছ নোৱাৰে এটেন্ডেন্স লৈ গুচি যাওঁ কোনটো গাঁও পৰে ৰংবিনহাট ইয়াৰ মানে ক্লাছত মানে পানী সোমাই তাত বহা জাগা নাই এই কাৰণে ক্লাছ নলয় আৰু না স্কুলটো খাৰাপ হৈছে ময়ো ইয়াত পঢ়িছে ক্লাছ ফলত পৰে মানে ক্লাছত মানে পানী বোকা চব সোমাই দাদা আজিটো কি হৈ গ'ল আজি ক্লাছ লৈছিল নে News report KATV News. Kidamtang pai ni bhai kritok siar ni Kaziranga National Park pati Kohoralong MP Anparta APCC amai Pugorov Gogoi nang kahumri. Bangso nang kahumri damahut Karbianglong Arlo eco sensitive zone ke parlo apthat ACR sigjit mai ke padupan. Bangso hut safe nature Anparta clear senga havar ki pavir ingto nang jibusi ki hang rampon printing. Bangso bi Karbianglong District Congress Committee amai phurra taning ti hin pen dola marangkang tarjan terang sopo karitang longmindar terang ahem along an sitami kahumri padopon kahumri hut em barim Anparta KADCC maipu rotaning ti pen Pherangkia thengno kaning je banke ahut proper dolamara town along Pherangkia tum upon XEM rataning te hin pen chinki jathan pon chinki jathan side to dead pen Pherangkia thengno KADCC maipu mati rataning ti kaning je pon ke Congress structure so to banke kaching thura saya machi claim ke lato kachini ke adani ambani chot Congress atum pen ki pitika sanganta nona banke lin phovet pichot pusi ning je pon कांग्रेस तुमसी डेवलपमेंट के क्लेम बीजेपी तुम क्लेम के बीजेपी तुमके मात्र अदानी अंबानी च ये तुमकी पीत कांगा सांग जितु हलांता 35 केजी नुट पेन के लॉन्ग ता नके 5 केजी अंदा चबो सुदु बोर पुंगदा भतने लॉन्गले फेलांग टेगरी ला लॉन्ग सांग ती पापुर लॉन्गले मोते मुके नाली तुमना के मुनिता वांगा बांगले नाली तो खेती बाती ता वीर एतु बिसितो पछिला सो काउंसिल इलेक्शन तमे रादा तुम फान चेडक तक पदोत eco sensitive zone nang gibi laki kaching thor sa phan kali Ladakh kinang ji ke ecotourism si nang binang ji lapen eco sensitive zone nang ki bia bang ke BJP atum ang tampen hormu hortar nang ki pasun chia biddi kang lim nang ki claim chia phan chot lasi arlong sang ti ki phurpen ing long ki paru bang ke chikroidun nang nei puta ning je pon thu protest bang ke je eco sensitive zone situ ke parlo je aprang pen kilometer cap ando non banke kilometer kebadim kilometer isibet ansi non banke pakompo so banke ni tum banke aputi polam kali a protest la pen itum ditu la banke ni kichi dondon tekte banke lake ladak lang et lo putte lake development fund kali la banke ladak ke actually ki bi nai pilo eco tourism se da promote kori nai ladak jitu organic jitu farming se kori nai muni tum phan ki e kalan lam ab khoi se dak thane e check ki et robor ki et cha ki et ha khiti bati hadi lai se dak thane kosis tame lahai pa claim place non bank ke la jitu BJP sarkar tu belek adim pen hormu hortar mate raw materials ki banji jitu lang tum atowara belek adim ave la bank ke kupiloma plain district pen ke na hak tar long sang ki ke long thai
nó mai Karbiang long ka do ka be inglong lang roi lang jeng an ki pathia kam se klem non bang ke lagi si bidi kang lim la pen bidi lang no kam se klem non dalam mara long prang ke arlong sang tipur phete rengun elo walam ke tahala ke indu bhani se reng chodji dagang si ecotourism promote lo plote ke karlan promote lo pote di hajar munise dag rengi ke la pen la so sang ti arlong ki phur pen bang ke muni da tu ningkan cap maximum si reng chot po baki ke aduk arlong sang ti lai pen si long le phelang da pheng no po khiti bati da pheng no po jong si pusara din menai pitigang lang le mo awe soi suda reng nei plote la dak bang ke tu ecotourism la pen itum jitu la organic plantation la pen tu horticulture na si RDP po nei pathe po nei Duarbagori Pen Thompson Terang KATV News Pinia birtalan si kang tonlo dumi thakmi kardom